Aprobado na ning Pampanga Governor Lilia Nanay Pineda ing request ding Mabalacat City LGU king pamanimuna ng Mayor Jel Aquino bang ponduan ning pamanalakad ning meto nga modernong multipurpose complex king syudad. Katukiti ning meeting dare nga duang opisyal nung nukarin api kasunduan ning full support ning provincial government king proyekto a magsilbing convention center para kareng mga regular events, government functions, sports activities at aliwa pang community gathering. Inaproban niya naman ng Provincial Development Council o PDC ing pamagpondo na niti king 2027 bilang parti ning priority infrastructure projects king lalawigan king pamanimuna ng Vice Governor Dennis Delta Pineda. Kawani king panga event venue italakad niya naman ning pasilidad bilang Disaster Resilient Evacuation Center. Aagyong tumanggap migit kumulang 3,000 katao king oras ning emergency. Agpangkareng opisyal, maragulyang takbang iti para king development na ning Mabalacat at king pamamye mas masalese at ligtas sa pasilidad para kareng residente. King salukuyan, Mabalacat namo ing syudad king Pampanga na alapang sariling multipurpose complex kumpara king Angeles City at City of San Fernando na atin ang kanya-kanyang event venues. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tuto, King Balen, Susuyo.